Kuri uyu wa Mbere tariki 17 Mutarama 2021 nibwo urubanza rw'Ubujurire rwa Paul Rusesabagina nabo baregwa hamwe ibyaha byo kurema, gufasha no kwinjira mu mutwe wa FLN ushinjwa guhungabanya umutekano w'u Rwanda rwatangiye kuburanishwa n'Urukiko rw'Ubujurire. Mu kwezi kwa Nzeri k'umwaka ushize wa 2021 Urukiko Rukuru urugereko ruburanisha imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka rwari rwategetse ko Rusesabagina ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa burundu. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda hamwe na bamwe mu baregera indishyi z'ibyabo na babo biciwe mu bitero bya FLN byagabwe i Nyaruguru na Nyamagabe mu myaka yo hagati ya 2018 na 2019. Icyo gihe bahise bajuririra iki cyemezo mu Rukiko rw'Ubujurire. Abaregwa bose uko ari 20 barimo Nsabimana Callixte na Nsengimana Herman, aba bari abavugizi b'umutwe wa FLN bitabye urubanza, uretse Paul Rusesabagina wagumye muri gereza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ufungiwe muri gereza ya Mageragere ngo yanze gusinya ku nyandiko yahawe n'ubuyobozi bwa gereza imuhamagaza kuzaburana kuri uyu wa Mbere, aho avuga ko ngo yahamagawe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha bwagaragaje uburyo uregwa yahamagajwe mu buryo bwubahirije amategeko, kuko ngo inyandiko yanditswe n'umwanditsi mukuru w'Urukiko Rusesabagina yagombaga gushyiraho umukono ngo yayishyikirijwe tariki 17 Ukuboza muri 2021. Ubushinjacyaha n'abaregera indishyi bahise basaba urukiko gukomeza kuburanisha urubanza kabone n'ubwo Rusesabagina adahari, kuko ngo itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo y'128 ribyemeza. Impaka zahise zivuka ubwo urukiko rwasabaga bunganira abaregwa kugira icyo babivugaho, bo bakomeje bagaragaza uburyo ihamagarwa mu rubanza rwa Rusesabagina ryagombaga kumugezwaho n'umuhesha w'inkiko aho kuba ubuyobozi bwa gereza. Nagira ngo ngaruke ku biteganywa n'ingingo 98 itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, aho ubushinjacyaha twe dusanga uburyo interpreta ingingo kubijyanye no guhamagara hakoreshejwe ikoranabuhanga atari byo. Monsieur le Président, honorable juge, aha ingingo ivuga ko ibijyanye no guhamagara ababuranyi hakoreshejwe ikoranabuhanga kuri liste muza kubona aho ngaho cyangwa ku rutonde umushinga amategeko yateganyije uburyo ki abantu bashobora guhamagarwa cyangwa se umuburanyi ashobora guhamagarwa. Nta ubuyobozi bwa gereza burimo yuko abafunzwe hakoreshwa ikoranabuhanga cyangwa se umurongo w'ikoranabuhanga wa gereza bwa gereza, hanyuma ngo gereza riza kumenyesha abo icumbikiye. Ntabwo ari kwitegeko rivuga. Icya kabiri, nimuza kureba nyakubahwa perezida nanone muri iyo ngingo ku rutonde rw'abafite kalite yo kumenyesha cyangwa se rwo gutanga ihamagara, nta gereza irimo, nta buyobozi bwa gereza burimo. Ubushinjacyaha buritsitsa kuri raporo yakozwe n'ubuyobozi bwa gereza igaragaza yuko Rusesabagina Paul yanze gusinya, ndetse bugaragaje n'indi raporo uvuga ko gereza igaragaza yuko Rusesabagina yanze ko atazitabira iburanisha ry'uyu munsi. Monsieur le Président, honorable juge, izi raporo z'ubuyobozi bwa gereza juridiquement zaba zifite akahe gaciro kubijyanye no kumenyesha abaregwa? Niba mu busanzwe badafite iyo kalite, ubuyobozi bwa gereza budafite iyo kalite, na raporo yabwo nta kalite yagira mu kwemeza yuko bwamenyesheje ufunze yanga gusinya cyangwa se ngo babwira yuko atazitabira iburanisha. Akaba ariyo mpamvu Monsieur le Président, honorable juge, tuvuga ko ubuyobozi bwa gereza budafite kwemeza yuko bwamenyesheje ufunze cyangwa se budafite no kwemeza, budafite ububasha bwo kwemeza yuko uregwa ngo yanze ko atazitabira iburanisha. Akaba ariyo mpamvu Monsieur le Président, honorable juge, dusaba yuko iburanisha ry'uyu munsi risubikwa.
uregwa ariwe Rusesabagina Paul twitabiriye iburanisha ry'uyu munsi agahamagazwa mu buryo bukurikije amategeko. Akanyuma icyo ubushinjacyaha buvuga ngo n'abandi bitabye, bien sûr bitabye, ariko se niba bitabye ni kigaragaza ko Rusesabagina we yamenyeshejwe n'ubifitiye ububasha yanga kwitaba kwa baburanyi bamwe ntibivanaho uburenganzira bw'undi. Maître Ngamije Kirabo Guido wunganira bamwe mu baregwa yashimangiye ibyo bagenzi be bavuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko ihamagara ryakozwe n'umwanditsi mukuru w'urukiko rigashyirwa mu ikoranabuhanga, inzego zose zabimenye. Ubuyobozi bwa gereza icyo bwakoze akaba ari ugusohora iyo nyandiko ku mpapuro igahabwa abaregwa bose kugira ngo bashyireho umukono bemeza ko bazitaba urubanza. Umucamanza wari uyoboye iburanisha mu rubanza rwabereye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ruri ku Kacyiru yahise atangaza ko urukiko ruzatangaza umwanzuro kuri izi mpaka kuri uyu wa kabiri tariki 18 Mutarama 2022 isa 10 z'igicamunsi. Yanatangaje kandi ko ibijyanye n'igihe urubanza ruzasubukurirwa nabyo abantu bazabimenyeshwa. Simeon Stizon Humuza, One Nation Radio, i Kigali.